Барыбыз да билебиз, режиссер Атмурзаланы Расулны башламчылыгы була Эльбрусойд фондда ненче мультфильм, документли, художестволы кино ана тилге көчүрүлгенин. Болса да Расулну бу иште усталыгы бизни Карачай Малкар тилде чекленип калмайды. Аны болуштугу була бу жумуш кесини ишин Шымал Кавказны башка республикаларында да тере бардырады. Ол санда мультфильмле Ногай, Абаза, ингуш тилге да көчүрүлгендиле. Көп болмайды, аллай мультфильмдердин бирине премьерасы Ингушетияда өткенди. Расул, биз бүгүн Ингушетиянын ара шахарларынан бирине келип турабыз. Немуратка келгенбиз десеге, Мадагаскар аттуу жомакны ингуш тилде презентациясы болду. Алайда бу иш билен эртеден күрөшсө, ама бу арабла байрамлыкты калай жүрүп башласа, иш калай баштанган үстүнөн айтсаң сүйүм. Ингуш кандашыларыбызла бу 5-нчи проектибизди башлаган 12 жыл мындан алга ара шахарда Москвада, Эльбрусойдта анда болушлук өтүп, биринчи проект, 3 проект эткенбиз анда. Ала Карлсон, экинчиси Мухаммад Аллахны ахыр келечиси, Аллахын саламаңа болсун. Андан сорова Простоквашино, алан эткенdik. Болушлук өтүп, булада сейирге калып, биринчи иштеген сагаттан этеди. Сагатта кесерди айтырык болурла. Анзор Виджев, аны бла шеймем, бу СДЛ деген организациянын таматасы дул. Ол чакырады, былай этерик да болушлук керек деп, Аллах разы болсун, бегул намыс берип, сый берип, Карачай Малкар миллети бизге алай көрөлү бизни. Ол керттенде мен жуук таанымайм ушуланы. Бу проектни алып айтканда, Расул, мыңа катышкан жыл саллары каллайды. Жаш адамламдыла, огосе абаданла да катышамыдыла. Бу проектке кесин проектиде четкен сагатта, иштеген сагатта, бу бек сейир зат, тамаша зат. Не зат па сейирди. Энди сагатта Ленин айтуучулай иш адамды бириктирген деп, о заманда партиянын заманында алай айтуучу идаллай лозунг бар дейик. Сагатта, муну иштеген сагатта биринчиден таматала, энди муну эткен жаштага 40-тан ары, 40 жыл алай болот. Жаш кауым, студентлеми дейси. Андан sonra бириктиреди назмучулук ишпе күрөшкерлени, поэтлени сөзүнө карарча, түз айтамыла, терс айтамыла деп. Ал адамла бири-бирлерин таанымайлы. Бери келген сагатта алай сагыраак бири-бирге карап, не деди бу дегенче алай туралла. Алай иштеп бергенден sonra проекттин акырына проект барат бизде иштеген сагатыбызда бек аздан репетицияларыбыз лабла bir 20 күн барат. Har күннен, har Аллахтын күннен, har birinin işi var. Har birinin үйүндө жашауы бар кесиче. Алай бери табыларга оны улашып, ма бу заманга сен келесе, бизди аңлап, сена барында бирге жыйып коймага алайын, барда бирге кастинг барганда керекти. Кастинг бу айда турамада бул кинола спектакль салынганча иш алай барылат. Кастингке биринчи проектке бери келген сагатта 8-9 адам bir рольга дейик алай келийди. Курумундагы дагы да башка организациялар бар. Ары да барып, анда да ыйык барат кастингибиз. Аруа сүйлөшө билгеле, аланы окутуп, алага карап, о бизге керек аваз, келишемиди эткен, эниклеген персонажына деп, алай сайлайбыз. Алаба биринчи кере этеле, эткен сагатта айда турамада уялган да болот, буюккалай калайсы да. Буа ким дегенче, мен таанымагалай башкадан келип, телевизион алме келе, буга не керек болор дегеле. Ол айткан жашым Анзор Виджев башында айткан. Биринчи кере мен сени көргөндө, нетеди бу телде балай келгенде семе дейт. Аңламагалай не сүйөдү, бу бизден деп алай турайм дейт. Артта аңлагандан sonra, арттан этерге керек болгон билгенден sonra мен дейди. Мен калайса да берилип, ачылып калганым дейди. Иштерге иш көллү болуп, энди болсо ачыртам деп мен алай болгоным деп алай айтат. Өтүрүккө айтыйса да, кезау керектүүлүн алай булава айта турамада эткен сагатта, иштеген сагатта школадан келелли, башка элден келелли, куру назыранда жыйылган адамдар гой. Мындан 40-60 километр узакlıkta болгон элден келип иштегеле болгонлар менде.
Бекбашы har проектле барла, жаш қауымға болушқанда, ол да, bu da, Бекбашыва мында да бізде Эльбрус Сойтовича тіліні тас етмездік. Тілге сақ болдық, тіліні сүйерік. Аны башы мен айтмағалайын, сен де барыбызда білебіз. Айтқан сағатта да, хапар ұшаға түскен сағатта да, ойма біз мавлайбыз, ойма неме қиын затларбыз бар, біз барыбызда миллетімізді сүйген адамларбыз. Біз барыбызда көлбіз ұлы адамларбыз. Аны себеплі біз барыбызда біріншіле біздерге да болдықты. Алай айтып тұрмағалы етілген жұмышлардан бірі, Аллахқа шүкір мен де қатышып, Эльбрус Сойт, Аллах разы болсын, ол құралып, ол үштеп деврегеннен sonra келгенбіз біз бұзатлаға. Культурно-просветительский центр «Эзил» давно занимается подобного рода проектами. И одно из направлений, насколько я знаю, это развитие и сохранение родного языка. Это очень актуальная проблема для малых народов, кавказских особенно. И вот сегодня мы на очередном таком проекте, который они реализовали, это перевод популярного мультфильма «Мадагаскар» на ингушский язык. Вот предыдущие мультфильмы, которые были переведены Центром «Эзил» и другими организациями общественными ингушскими, есть такое культурное общество «Единство» в Москве, которые тоже несколько мультфильмов перевели, они пользуются большим успехом у детей. И дети с удовольствием смотрят, обсуждают эти мультфильмы, цитируют персонажей оттуда на ингушском языке. Я думаю, это очень важное направление. Центр «Эзил» и общественная организация — это некоммерческие организации, они не ставят целью извлечения прибыли. Эту прибыль мы получим в виде детишек, которые будут разговаривать на родном языке, которые будут общаться на родном языке. И я думаю, в этом плане здесь экономить деньги не надо. Надо вкладывать ресурсы. И все, что есть, объединять эти ресурсы, общекавказские ресурсы. Вот в этой части огромная благодарность режиссеру из Кабардино-Балкарии Расулу Акмурзаеву, который уже несколько лет помогает озвучивать эти мультфильмы на ингушский язык. И мы ему очень благодарны за это. Bu zatla meni sağışıma görüyoruz. Yani siz yaş adamla kesiniz bilirsiniz. Telefon var, zat var. Bu kalgan terikti. Bu bir jelke terik tüldü. Ol kitap tas bulğada olur. Kitap degeli. Anı başı kitapla жазалла. Allah'a şükür barla payetle mında da bar kesibizde toppa tolu har jerde sabi okumaydı. Jarsuğa okumaydı. Nege okumaydı? Anı okumağallığı meni sağışıma göre ol tilini әріулығын, tilini şatıklığın, tilini alamatlığın biz singdire almay kalganbız o sabilege. Anında bolğandı kesinin çurumu, akça işleyge ketip atalanala, özgö жұмышла болып, o sabi kesine berilip kalıp, saat daha bütün de kıyın zamanla kelgelle bu internet degen zat, iki zattı, beygi. Anı amallığı da köptü jarsuğa. O sebepten o zatlarını barında biçip, mında etken işlegen saatları da bu azbuçka bolsun, zat bolsun bu mamında aytkanımça. Men kesiyime kelgençe keleme degeni men kezi boğa aytmayım. Men kesiyime keleme nek. Men mında soluğan eteme, men kesime kala aytayım. Ne şüşeman eteme deb aytmayım. Men kelgen sagatıma bir karındaşıma kelgençe, karındaşlarıma kelgençe alay keleme. Men 12 yılda tanıyım, ol az tüyüldü. 12-13 yıl bolat men bilan tanıgalı, kavim yaşınımında. Allah razı olsun, namusları siylere, biyikte töppelerinde olsun. O zatqa begeman sakla bu janında. Ma soğat Allah aytsa birgemeş degen kuru men tüylme, mında bir ayt Allah komanda deb. Men aytayım jiyin deyim. Men kesim звукар rejissörüm, men bilgen, meni anlagan Karaçay'dan Zamir, Çötçalan Zamir işlegenim. Jır etken bolğan sagatda men beri tengizini keltirip turganma, tengizini boluşluğu bula. Эльбрус Сойт etken sagatda jırlanan zatını men jırlany sügen etkelikke anlağı da bilimi de tengizini köbüraktı dep. Anı boluşluğu. Allah razı olsun gay demegeleyin salıp köberkelip turgalla. Bu proyektler bila işlep başlagın için Rasul bila birinci işimiz 10 yıl bundan alga bolgandy. Ana bila ata degen kinonu etkenek. Ondan sonra multfilmlege çakırdı.
Москваға чакырды, анда да ишледик талай жылны. Барып кетип ал айтып турайым. И була ишлеп башлагалы 2-3 жыл болады. Расул чакырган эт, Расул чакырып биринчи немен эткени биз Аслан Патшах деген мультфильмди эткенек. Бурунку жыл болмойду ол. Андан sonra немен эттик. Мадагаскар деген мультфильмди эттик. Расулла ишлеп башлагалы, кинола, мультфильмле, алла немеле. Аналында студияда жырла, концерт, ол алла немеле ишлеп. Буну була күрөшүп башлагалы көп жаңы зат ачкан макесиме. Концертлерле именно бу мультфильм кино дегенин орусча айтайым, таучаны табаллык түлмө сөзүн выявляет сущность звукорежиссуры. Именно звукорежиссера. Концертте жырчы сахнада жырлайт, сен ол тура салайда улуу жок эткениң жокту. Былайда бу иш менен күрөшсең творческий процесс. Мен ол кнопкачыкны бастым, записке жаздым. Микрофонун алдында терсирээк сирелгени болса, көгүстүйүк айтыйк, блейтерге керекти деп. Көбүсүн Расул үйрөтүп, Расул көгүстүп, Расул айтыйды аны барын. Беги кишти. Күрөшүп турга керекти буну була. Кайсы миллет, ким миллет болса да, ана тилин унутмазга керекти. Племянниклер үйдө садикке жүрүп башлаганларында орусча сүйлөшүп турулду. Куру орусча сүйлөшүлдү. Мен дол заманда мультфильмлер биле күрөшүп башладым Расулла. Үйгө ол карачай тилде, малкар тилде, тау тилде, таулу кесибиздин тилибизде мультфильмлерин келтирип башлаганымда үйдө сайбиле, племянникле ана тилде сүйлөшүп башладылар. Аны маганасы болду. Аллах айтса бардырырбыз бу ишни, көп проект этерик биз Расулла. Дүнияда миллети бизде Расул 2 жашла көп болсулла. Бек улуу мактау аңа, мени да маблай бу мультфильмлерге, бу немелерге тартканына бек көп жаңы зат билгенме. Айтам, улуу мактау Расулга. Sen inguş tilini anglap qalay, bla qalay söyleşesi, em alanı aytqalları ters düz boğalan qalay anlaysa. Orus tau til bir alay bu sen tanımagan tildi. Bolsa da maany oldu men seyrettirgen. Ол seyir болады. Nek degende muну этер үчүн, бу заттан эттер үчүн биринчиден бир кесек энди артисттер, режиссерларда, бу искусствонун адамларында актерское мастерство деп bir zat бар. Ол болуш болот экен, болуп аям ол окуганым, артистке окуганымда, режиссерге окуганымда. Андан да беге айтылмада жашауга, дүнияга кар адамны карам башка түрлүдү. Мени карам аны билерге болор эди, мени карам Аллах Таала бошка этилмейди зат бул дүния башында. Бир сойтка бат шөре керегинде мен түшкенмин, бул жомаклан тере керегинде мен этеме. İşlеген сагатта адам берилип, бек башы жомак эткен сагатта адам репетицияны бардырган сагатта саби заманына түшөрө керекти. Саби заманына түшөрө керек дегеним эниклери керекти. Эниклер үчүн булай кесин каттырып турмагалай таучу айткан сагатта ол образга кирүү үчүн кыйыныраак ол болду. Кыйын дегеним хар айта турма биз барыбыз биринчилебиз. Мында да лайды башка түлдү. Булар биринчилеле хар бири. Сен келип мага онума десе дегенче алайганда болот, зат да болот. Көбүсүндө хапар көп айтылат. Бу лай жыйылган сагатта мында болсун, бизде болсун. Адет, намыс, ата, жуук, ахлу, эл токтамагалай хапар айтылып, хапар айтырып, ол сайбини сен сүйгөнчө эниклерче, сен сүйгөн сөзүнү айтырча аңа келебиз. Мында иштеген сагатыбызда Bilmeyme Allah'a şükür mekesinde italık tur mekesinde aykan saatte men kalay. Men aldık mı proyektini? Men teatrdaça. Men spektaklini bilgen etemi. Men spektaklini bilgen etemi. Kaysı obrazda, kaysı personajda ne getirir, kalay bolat dep. Mında da laydı. Algan zatımda
анда о персонажларны мен har birini eşkin eteme. Orça aytkan sagatta ansambl vastet bir zat bardı. Ne kadar köp avazını sen eştiysen, başka türlü avazlarını, o kadar kulağına ol asu görünür. Қалай аңлайма, неме айтышулайын, енді бір айталар бізде Станиславский, бұл театральный школаны, метод Станиславского деп алай айталар. Алайда болыр, верю, не верю деп. Инанама, инанмайма, түзмүт, терсмүт деген менде ол болуша болыр. А қалай аңла, тілі мен аңламағалқа, қау тіл маншаны долтырып тұрады. Адам оқып қойарға болдықты. Ол керттен де инанып, ол образға көрі, oynap eniklemese olu Türk boluktu. Ol etken zatın barı da hak boluktu. Bizde bolsun, başka yerde bolsun. Anın çuna bir adamla bulamında saat 9'dan 12'ye geçi 12'ye der işlep, bir adamla işlep, ağrıp, körüp bolmağalay meni, köp zat bolğan, barıp tarığıp, men ketken eteme dep, no işley ketken sagatta, repetirovать ete ketken sagatta, Allah'a şükür, biz körgünçe, men körgünçe obraz tutup etelli. Endi Allah naşılığından bügülükte, min bile jarım adam sabi katışkandılar ma bu proyektlege Karaçay'da, Malkar'da, İnguşetçası bolsun, Noğay'da, Abaza'da biz barına da etkemiz olur. Şoğul bir söyle Allah naşılığından. Перевод текста, можно сказать, за несколько дней мы закончили, сделали, потому что я сам давно смотрел этот мультфильм несколько раз, поэтому мне было интересно его переводить. Так уж никаких таких трудностей не было в переводе. А так, сама работа длилась, можно сказать, долго из-за пандемии. Да? А так, мультфильм, он готов еще, можно сказать, с осени. Мы ждали такого удачного момента, чтобы людей можно было собрать побольше. Работа с Расулом, она очень интересная. И хотя он балкаец, а мы ингуши, он нас понимает прекрасно, когда мы говорим на ингушском языке, да? И мы его понимаем. То есть я хочу сказать, что мы уже, как сказать, настолько подружились, что уже не можем никак расставаться. И ребята очень сильно уважают Расула. И даже некоторые из нас говорят, а если в дальнейшем, если мы будем работать над проектами озвучивания мультфильмов, мы не видим без Расула себя. И вот, то есть такое ощущение, что без его участия уже другие проекты не получится реализовать. Но, иншаллах, мы надеемся дальше продолжить эту работу и видим Расула в нашей команде и дальше. Болса да ма жамакланы сайлағанда, мамуны көчірейік, мамуны тейікті бі қалай айырасыз, әнші мамуны нек сайлайсыз? Мында білемсе қалай алайық, мында алай алабыз. Har mültük alıngan sağatta, ol kurumuna ait koyarga jarartıl sağatta, ol tüs sorudu birincisinde. Ne bolsa ana almağamız biz. Ne bolsa ana algan ol ters çumuştu. Mağanası bolgan, aman igi ne bolgan kögüsken, adetini kögüsken, o zatlarını alga kürüşeyik biz. Anda jıyılı belbir soyutta sabran yetip ne zatına alayık, kalay olayık. Ondan sonra qarağan tek saybilinizil qarayla o zamanға көрі. Qaysı жомаққа qarayla, uğula qaysı nemege qarayla. Reytingde bir aytalla da biz аңа көрі alğanбыз. Бекбашу алған сағатта, мында да, анда да başqa tüyüldü. Ol baylamda ekste birge 25 kadr деп алай барды. Амаңа үйреткен затла барлы. Ol Amerikanın сказкаларында bütün de керек болмаған сәбиге. Benim psikologiya degende Sabini başında, mıyısında kalgan zatla. Allah proyektlerini biz almağamız. Allah ile o barla. Ondan sonra aman aytkan, teşingen bolsun, tütünüşken bolsun. Allah şartları bolgan zatlarını Allah seni saklar biz almağamız. Aytkanımça üretken, jırı ayrı olgan, etime ayrı olgan. Ondan sonra etken sağatta biz keçsille biz Amerika'da keçsin, başkalarda keçsille. Kes sözlerimizde koşa kelgenbiz. Bizde Allah naşılığından bizni
milletimizni, Karaçay Malkar milletini murdorу meni sağaşıma körü. Nektegende harnegeni aytam, alayanda aytayım. Suatта былай чабарға үскірге қазыл болып тұрғала топпа толды да анча айтама. Қорыққаннан қой мені сағышым алайды. Бізде Аллахның ақшылығынан нарт сөзлі барлы. Нарт сөзлі хармилетті жоқты. Ол жазмашылық кеч келген себеплі. Ол нарт сөзлі бізді закилігі, бізді қартыларымыз, милеті бізді мудрость деп бір айталла. Ол алада барды. Алanda қошиық. Alanda köp bolmasa da unutulgan sözcükler var mı la sabilenle burup koymazça karamağallayan koymazça asçık alanda unutulgan sözlerinde ayta sala alay kelgenimiz. Ama bu saatte ahır projekti biz Madagaskar. Anuva sorup sabilegenize süyügü sizde Karolev'nin premierası bolganda sorgalla da alava mun körge süye bizde anın çalıngandı bu projekte. Karaçay Malkar tilge köçürülmegendi bizde bu proyekt. Söz üçün endima bizni Şimal Kafkaz'ın milletlerinin içinde Allah'a şükür ol uyalgan degen bardı. Ma sabini, jaş adamını fahmusu bolup alay kesin açıklara ol korkup duradı. Orusça aytkanda kompleks dep bir zat bardı da. Ma ol kompleksini sındırgan dedi bu proyekt. Ol jogot et, ol tas edet. Sabide zamanında, Sabide de Ullu'da da, Sabide'nin etilme geldiğin Jarsu'ga bizde köp adam vardı Allah. Bizde yer yoktu, hapar aytırça, bizde psikologlaga barmayla, bizde özgüge barmayla, keslerinde tutup duralla. Ola Ullu'dan Ullu olup baradı o kompleks. Yaşa ötken kıyın болады. Buğa tepsi bolsun, tiyatr bolsun, sahna, jır bolsun, o zatlarını ол қинаған затланы керет еді. Бұ да керет еді. Келген бұйығып сөйлешмей тұрғалыққа да бір кішіге біз іштеген сағатта қой деп айтмағанбыз. Мында болсын бар, бүтінде Карачай Малкар тілде. Келемеді, тіл қымтым етіп, тілі айланмай, сыналмай тұрған саби бәрші да, о сабиге бір сөз, екі сөз айтты екпіз тілді. Сейірсіндірген сабилі де бол, валла, сөйлеше білмей тұрып, 2 жылдан көргенімде, тауша сөйлешкелерінде көргенмі. O janına da har janına jaraydı bu. Ençema bu proyektin üstünde işlegen jyýyny adamların üstünden aytkanda, bulay tirimedile birge kalaydylan üstünden aytsaň iş kalay ötýidi. İş bu şol jılmyndan alga etilingen bu proyekt. Endi bu Allah saklasın bu palak, bu pandemiya, koronavirus degen palakla sozulup kaldı. Adamlarını jyýyp ana temede prezentasiýa anç sozulgandy. İşlegen sağattamında ayta turamada ana sodagda bir neme şartı bardı. Bir proyektten bir proyektke bir aytalla tartkan ögüzgü kamçı bekti etdi. Başka proyektle etken kavum adamını жаңы proyektke de ala turganma. Nek? Köp kere aytıp turmaz çünkü men endi andan beri jürüp mında konaq uyda turup artta analçikten beri jürüp turganı aytıp ketsem Blayda blay sen etken seya kalay bolgan blayda mabuş degençe işte dep kögüstürge körümdüge deyik. Allay adamlarını salıp turgan. Ol da kesime bir kesik tınç aytırı çuda. Ondan sonra da bir zatını aytıp turgan eye kerek. Dol adam anı işlegeni kösöle va. Alaga bereyin de kurga o obrazını kalgala o karıyla anga köre va işlep deviyle jerlerinden te. Ol da bolgan. Avlayda aşuy var. Aşıda çay mı deyse, ol mu deyse, adam işlegençe o çay içip konfet aşasa da, ol da biriktiredi. Ol bola kelgen zatlarla bizde. Suatta bir katında oturup telefonla hapar aytkança bulmagalayın, ol da biriktiredi. O kız sahibi kirgen sagatta alga bizde kalay boluşuydu. Men körev olur mu ana, başka körev olmaz. Toylada, oylada, üyde bolgan sagatta ne zat var bek başı. Egeççiklerimiz çay baylangan sagatta, aştı ötü baylangan sagatta anda körüyle işte o kızlarını. Bir kılık, tapsı kılık kögüstüm koyat, arı kılık mı kögüstüm? O zatla yerleri görünüp durgan manda da alayı. Başka milletlerinde Allah bir muratları bolur, biz de bulla iş eterge süyerik dep. Sen hazır mısın barıp bir rejissörlük eterge? Men hazırmam. Men ayda turamada o zaman da başlaganda alay etkenik. Bula birinci de türlü birinci bizde bazala bolgalla. Bazalabla biz Allah jumuşnet algan isek, alan tilleri o bek eman kıyındı. 70'ke juq harflar bardı lany.
Ала бет алған ісем, алаға 5 проект еткенбіз біз. Мен қазырма, барға қазырма. Қайыр дестері де бар. Көпре сұры олар, бұлай әріқлай нек тұраса дейледі. Білемсе дейме? Аллахқа шүкір ма, менде бір еқылық барды дейме. Сәби ме кереді, ұлым кереді, өрге тұрама дейме. Енді бұлай чам етіп айтқалығымды ол, алай кертісілі, сен сағыш ет. Іштеген жеріңде бір 15 адам барды да, қар шыққан кірген берге, бұлай көтіріліп қалмағалай, өрге бұлай ге тұрса, престеп бір зат бар. Айтама да, ол да әдетлі байламыды да, қар не, арулық аңын бұлады. Аннан дышында оқуған деп бір зат барды. Соатта телефон бар. Ұзаққа барға керек түйілді. Китап бар. Орысша оқысын башқа түйілді. Олан атын шперлейсе, алай ана тілді оқысайге болдықты. Жаздырсын да тыңлаған етсін кесіне. Барымызда соатта айда тұрам, ада бүчі операторла болғалла. Кім кесе айтқан мағалай күлгенді артистеден қалғалла, барысы да артистелі. Анын үшіне жаздыралла да кесені қараған тілі. Қалай айттым мен, не айттым мен деп. Кесіне айтқанша, жүректіне açқанша, адам бір кішіге açарық түйілді. Андан sonra не? Андан sonra бар, үйалма қалайын. О заманда біз аз айланмейік спектаклі қарасақ таулада ойнаған четіп бір затлы етіп. Сайби қауым бірге болу, нөгерчікте бірге болу. Алай терек керекті. Телефоннан түшіп, бұлай ұшақ әткен сағатта көзден көзге қарап, ұшақ әтсе де, ол да жарарықты. Нөгері айтырықты күлгенше бұлайса десе, өзге баш десе, ол түрленген етерікті. О сайбилеге де жаным ауырды. Астыр көп оқу, білім беребіз дегеннен школда қарып заманлары болмайда қалған болыр баям. Аңға қарарға ұлы күтче да тірі жиылған еділі. Жарсуға эпидемиология болым салған чеклені хатасынан ұлы показны әтерге оң болмағанды. Мультфильмге қарарға келгелі барысы да бірче ішке бек расы болғаларын, әмбу жұмыш аннан ары барлығына шаңаларын чертіп айтқандыла. Расулны айтқанына көреуа, ұлы проектлі алқа алдадыла. Сам мультфильм этот я уже видела, не помню, несколько лет назад в русской озвучке, но узнав о том, что он озвучен на ингушском языке, я, конечно, очень обрадовалась возможности его увидеть, потому что все равно это другое восприятие, когда слова родного языка и шутки переведены, соответственно, уже по-другому. Матееву и Лезу, конечно, надо выразить большую благодарность за такой удачный перевод, и всем, кто работал над озвучкой, тоже хочу выразить благодарность, потому что все равно это другое восприятие с ингушским дубляжом, и у меня ощущение, что я посмотрела совершенно новый мультфильм, который мне очень понравился, и я очень рада, что у меня такая возможность была. А у самой не появилось желание поучаствовать в озвучке? Да, появилось такое желание, прямо, когда видишь что-то хорошее, жаль, что не ты это хорошее делал. Я считаю, что представленный сегодня проект – это просто какое-то важное событие для нашей республики, в частности для наших детей. Ну, все знают, что у малых народов, не только у нашего, есть проблемы с родным языком, с родной речью. И вот если мы с детства не заложим в детей вот это любовь к своему родному слову, то уже в будущем мы можем потерять свой язык, а потерять язык – это уже значит потерять лицо нации. Вот. И мне очень отрадно, что сегодня вот большая команда поработала над этим проектом, и с балкарской стороны ребята, и наши ребята, которые неравнодушны к языку, неравнодушны к будущему своих республик. Я просто с большим удовольствием просмотрела. Работа проделана великолепно, очень красиво, детям очень понравилось. Мне очень понравилось, я с большим удовольствием посмотрела. Я думаю, что это будет не последний проект совместный, и у нас еще будет много проектов. И очень надеюсь, что мы создадим мультфильм на ингушском языке. Расул айтқаныңша проектлі көп тілі, мұратлада ұлғыдыла.
Qıyının bek uluda Allah Tağala qıyının sopluk qajasın. Bek sağ bol, şiңнен қуан. Sağ boluz, Allah razı bolsun. Men sağ bol derige başında kertten de bulay soğatta andan salıp beri bir respublikaya kelgensiz. Allah razı bolsun. Kuanıp üyge qaytayak barızdı.